tong I go you play I gonna get snipat ngalak ban. I biang ini ke jengi kai shafi baro ki baju suntanat ban snap. Na I ko play fi I gonna get sni ke keteng ke badan bortam ke jong try baru nopen im jengi u Jisu Khrist. Ke jing duai jonga nak bentar jong fi baro kadai. Balang ba ke ni ke jengi kai. Kanwanra ia kerukom syakri play ke ba internet. Kabadan buram bat kabane kabas scam balang baga ni gijing hikai mentagi sngi kan wanra ya gijing shakri blay kaban dapanan buram yo Jisu Khrist nga kwa ngan ai gini gijing hikai kabang ngala pelet jingmut ngala penkre ngala shong ban perhat ia gini ganong rim. Let's say ngamdai dang benta ndrai dagi bon snam. But let's say ngan kham kren ru iki badan kam gani ga jingi kai. Namal ngakwa ngan ai kerteng ini ga jingi kai. Hikai na u Jisu Khrist. Ka jing kren janga lingba gani ga voice message ni ga dai. Hikai na u Jisu Khrist. Kata kadai kektian kaba long strong ba gejimut ba gadok not jangan. Kaba ngakwa nganda keren kendiat ia gejing lamprang. Bat ninum de kerki namal ngakwa bakanda rong shipi shua bagini hikai gani gejing hikai hagani gesi. Fi balai nga ai kerteng ia gani gejing keren. Da gani kerteng kaba nga ong hikai nau Jisu Khrist. Kabaningkong kadai namar ngayo bala kam slam bah kibriu kibashakri blay kabalang kibange nishai kai hashibon kiwaipat kinong hikai kibaw blay lasay agani gari bagajat penriyo chini lagalong ni gari kasi jantia nilayo jingikai na shibon ba kibriyo. Nilayo jingikai na gabangi puli na kikat joki. Nilayo jingikai na ki YouTube channel na media platform. Nilayo iya yagi jingikai na ki jingiseng gabangi lek. Niyo jingikai na ki jaka hikai kiba niyo nagi theological seminary da singa labanang dan giba let yaga taru nilayo jingi kai shibon ba but ngakwa bangan peni haga ni gapar ni de ban smogo you play habang iyo jingi kai nagi brio habang iyo jingi kai nagi cut habang iyo jingi kai nagi theological lani Bible school bangi ong Ngidi wan sngo you play bangi sngo gi jingi kai number lingbagi ni media gi bobon benta. Reke e kabanga kwa ngan ong ifi gi ni gapor. What num kindria no. Lani what lek pen shonglong rim yalaga jong jingim. Tang hagita gi jingi kai gi bobiyo na gi bobon. Ngakwa bapin paikmat banyo jingi kai na utrai jingi u Jisu Khrist. Nga syam bakani kadai kektian kebalang strong keba climb ba. Kebawan na kadok nut jangan mentagi sini. Bakadai nga bangan pen paipat di Gabriel. So Jisu Khrist. Fi nga kwa ba pinyo ba ay kata banga keren ngala ong pa ngan ay ki introduction ke bejrong. Fi kajing le naga hima jaga jingdum ombet clear na satan kadai ban pai ya kibriu bakinum de snotro yo Jisu bakinum de yo yo Jisu Khrist bakinum de kren tan yo Jisu Khrist but bakin ya like no Jisu Khrist but bakin penlet jingmat ya ki weipat ki jingikai ki badan let's say aga jingikai ni ni kham ya like no Jisu Khrist
Teng-teng ke jingkren siapang Jesus Khrist lani ban hikai no Jesus Khrist. Ka ikum bakal rim, ikum bakalang kabalang outdated, igi bobon. Aray wat let's not hook bakla. Bau Jisu uday unong hikai bakrautam habneng magakendo. But ngakwa ngan ong ifi lada filayo jing hikai nagi bobon. Kalabandan ke badai, kalabandan ke bomday. Kalabandan ke bapida yo jingkerku, kalabandan ke bomdan jingkerku. Kalabandan ke batay tangi ke jingmut, pada ke klik jomfi, ke klem long le ay ke dot not. Kalabandan ke baklem de change dan ipen kelat duri ke jingim jomfi. Haga jing puli Bible jangan ngalap. Baka jing hikai ke bangiyo na Jesus Christ. Ke kraw palat iya ke jingim jangan jomfi. Nakita daw nga da kren di introduction ke ba klan ba ke ba lesing an ong na ke ba babnia namar nga kwa ba pinpai kmat show Jesus Christ mentagisni. Ba ke ke ba Jisu hikai iya ka tangi ni pay nagkitim ke job play. Ta kum ke jing sedang mentagisni. Ngini puli na Matthias ke lanang ke ba khatway. Ngini puli na ke khat ke ba arpo pra. Ngan si puli tangi ke ke jingmot ading ke tangin si kren bnia e gani kalana tangini puli na ka gospel Matthias no khatway khat ke ba arpo pra u Jisu u saba u Jisu kren wangomne to wan hanga pibaro ki ba thai bat ki ba kiaga jinke nanum ongan penjame pi ngan bu de kitin English ke badai ngan translate ka ongomne ti ngan ai ke ba jathai happy kata ke jingmut ke ba shisha jongane ke translation and I will give you rest. Kata ke kitin ke joblay. Ti uji suang shimmi ke lengkor jongafi. Siapa ini kitin bo omni. To hikai ru nanga. Nabanga ubalului bat ubarit ru hagadot nuhon. Ti fin sham kabajathat agi min sim jopi. Nabaka lengkor jonga kalang kabajam. Bat ke jingkit jonga kebesting. Nga kerpat ba fin snap biang ini ke jingikai. Kade ke jingikai ke ba don kamba. Ini kitien bau Jisu wang ne. Wang kumne snap awang shimmi ya ke lengkor jonga api. Sabay ini kitien boong. To hikai ru nanga. Wang to hikai ru nanga. Ya kata keketian ngakwa ngini pet hagani ke jing hikai berakwe. Ba ujisu daladihi wan segani ke pertei. Wang wan shanga. Fi ladangan syukran bet haga Bible. Fitu balai baki farisi ki kham shrai, ki kham bitar, ki kham isi, ki kham dam. Yo Jesus Christ. Nama de tang ujisu nda wan. Ba upenar kam bet ya keketin nga. Fi nisa ikai bangim de benwan ra ya ke nga. Yau manga. Henry lada pipuli haga Bible. Hagi saw gospel. Filap bau Jisu uhikai bet tang sepang jamu. Bat uang bet yanga. Ukuran yala dia bet. Kadang gini apa penbitari ya ki farisi itu pa. Namaru Jisu ang wan shanga. Hikai nanga. Fi ujisu ang ngalang ding sawan yung basisha. Lebih puet ba ujisu ang walang kalenti ke jing imba ke jing shisha. Ujisu ang ngalang jing khang jing ilang bra. Fi puli ujisu ang ay ke jing sup ya fi. Am kumaga pertega. Nga Jisuang. Nga lang kalenti ke jing imba ke jing shisha. Kita kitin kide kibo Jisu wanra iya ka nga. Bat kibobol na katugupar kishon yung Jisu. Lamar ba uong bet nga. Day na katagadaw nga kuwa man tagasni bangan hikai gini kitin.
Fi balay ba Jisu ukrem ong hikai na Petras, hikai na Yohanes, hikai na ki ba na keleng, ukrem ong gumta. O Jisu na ukren siya gisimran, uong hikai na nga. Matuay man nagisngi mga nang if you Petras na din hikai. Hadin Yohanes hikai, din Jacob hikai, gisimran na hikai. Kini baro kisimran kidegi balayo hikai na Jesus Khrist. Nagadaw na fipet ki apostol baro ki hikai ki jing hikai ki Jesus Khrist. Ka originality na ni gatunray jong jing hikai jong apostol baro. Kidegi bagi yo na Jesus Khrist. Baru Jisu ulay uday no hikai bakraw ubala hikai bniya ba gisimran hagapabudan bat ki lais nem shiteng hagni patay. Tinga kwa agni gapar bangan wanra yini ga jingikai. Fi lana pipuri yagni gaktim kabaw ang gumne. Shimmi ga lingkor janga fi to hikai ru nanga. Singa pa mo ang gumne. Nabanga ubaluloy barubarit aga dono. Ang gumno. Ti pinsyam kabajatay. Hakiman siyam jofi. Fi balay ng kran kumakalong, kumbakalong. Balay ba kibriyo, kiba syakriyo blay, ba kisay uot hat hagajing imjoki. Balay kibriyo, ki uot hat, ndabaki leking seng, ndabaki pasyang ban duway, ban pula Bible, ban leking ban syakri, ban pendap khamtam kito lelegi ba syakriyo blay, balay kibriyo, khamtam kinigi ba syakriyo duway. Ki batray kamu blay. Baliki syait utat. Kamdan kabajat hat hagaman siyam joki. Fi lada kaniko jing shikri blay. Pimyo jat hat hagaman siyam. Fi lada man kren jiliwi gani. Lada fimdan jat hat hagaman siyam. Finyo ika jing shikri blay. Kanya lamni pishiga jaka. Kaba pinang frustrated. Hagaway gapor fin klumar. Kasi pag gapon kan ban kaya ka jing mo perkhat. Kan pelang ifi babin cinjar kan ka jing shikri play. Nama balay fitip kadan ka jing bom jat hat agaman sim. Fi ka jing bom jat hat agaman sim. Ka pelang ikibriyo bakin pay syagaru kom kren ka baklumar. Syaga jing pensle ka bom day. Ang bet no dagibigi kintian kamdan jing day ka jing pensle. Bat ubriyo ubam dan gajing jat ha jaga mensim. Kani ka kham jiliyo ko bangan krani fi kani ka par. Lada fi la bat snap ha kan lau jingle khui fi. Fi da fi pet ba ye kani gajing jat ha bo Jisu Ukraine ne. Ukraine are likely kani kiktir uang hikai naga na banga baluy bat ubarit aga donot. Tipin siyam ka bachat ha jaga mensim na tau ang khat babot. Nabagaling ko dyan agalang jam, balga jingkit dyan agalang gabasting. Fi napipay ba ayo gani kumot ka jing try ka mo blay, kababot yo Jisu, kabasyakri yo blay, kabangitani gani galingkor dyan ka jing syakri blay, kaday kamday banlang ka ba kaday banlang ka ba jam, balga babot ng ta kaday banlang ka jingkit dyan ka kam dyan blay, kanamday yo kya, kanday kabasting. Nga kwa finlang practical, finlang realistic yung mga kren. Pet bayo pipay yung jaka ga ba pimja tayo ga mansin. Pimdan jing tingan dan jing sok of shakri play. Pet ba bayo nda haba pitroy ka kam ga jog play pi kun pi excitement penroy. But ka kam jog play ka kalalang ga lingkor ga ba kya. But pishim baga taga bakit ika kam jaw play kakilalong ka ba kya palat. Kat ado ba pim siyang jinjat hat eru mga mansim. Fiingin niya pet mentaga singin nga jingikai. Ngan ong nga nagaktiyan ka ba dan nong rim ka ba kraw ba. Sngap ay ka tagtiyan. Nakren niya kibala khamsikri nga nagapar ba pin kiba angnot kiba wat ba pin snot ho igni gaktin ka kraw ani gaktin snaba
Lada fimdan jinja taj agamense. Lada pimpat yo yaga jinja taj agajing. Pimpat dan jingadai bat umense mukhuat joblay. Dan ong sadagawa gaktian. Lada pimpat mat yaga jinja taj agajing. Lada fitray kamu blay lelay. Lada fimlang relax. Lada fimdan kata ke jinja taj. Lada fi excited pi khun. But pi jinjar. Pimdan jingadai bat ke jingpen slek. Kata omen simukuat. Ka jingpen slek kam trikam. Haga jaka bau briu u struggle. U jinjar. U kunyum u uot. Hun. Ka jingpen slek kam trikam apa. Ka bor jang blay ka trikam. Haga jaka jang briu. Kibadan ka bajat had aga mensim. Kibadan ka jing tingan haga dok not joki. Tinga kuat ngan hikai fi gani. Sengap ha. Habau Jisu uang to hikai ru nanga. Kumno nginio ban hikai nautrai. Fi ban hikai nau Jisu Khrist. Ngakwa ngini kren shua tangi gini lenang mandang sing gini lenang gini bayar. Fi ban hikai no Jisu Khrist ngan bu gini ko point ke baning kong juga. Ba pinyo jingi kai no Jisu Khrist. Ke baning kong gadai ito bahaya no hikai. Hila na filet siya hikai au no hikai. Uba pikram ito. Kakanong darung kajing hikai jo ushaki. Unong hikai uba start uday uba penlang iya kikina kilo siya hikai. Kabaning kong bakinum dan jingwit aga jingit jong u bat ki students nani bat kinong siya hikai. Unong hikai uba start uday uba wandra sengapa. Uba don kajingla ban relate lani ban penyaday. Uba nang ban yajan baki. Unong ikai uba start uday uba la ban don kata ka jinglong, jong ka jing smorit. Kabaula ban yar siya ka jaka ka kadang ka jong kipat ba. Bakitu kiba siya ikai. Kinda ito bahaya ni unong ikai uba kimot ban siya ikai. Fila da fimtip lut iya karu kompr khat jau unong ikai. Ia ke jing long jong u, ia ke jing kwa jong u, pim itu ba, pim small to ba, pim tip ba. Pinum la lu ban yo priang nau nu nong hikai. Tinga kwa mata ke sengi mangan bu dengan dikiktin. Lada ke day pa pinyo hikai nau niu nong hikai u krau. Itu bahaya siwa yo nong hikai. Ngini pudi ia ke ni na ke gospel ke jong Matius, ngala ong fitang na ni ke lenong siwa. Kalau nong ka bakhat way na khat ka ba arfosan tong ini puli ka ong kumne. Min kata u Jisu ula yathu bat ula ong. Nangu ia me kuk pau try ka beneng bukhindaw. Ba mela buri ia kini ki ru na ki bestat bat ki besiam. Bat ba mela penpau ia ki agi khonlo. Ki kata ka dega bangga kwa ngan ong ifi. U Jisu u aingo ia ukpau ba beneng. Bau kupau bah beneng ula buri ia ki crowd ki jong ke hima ke jong play. But ula buri ia kita nak ke start bagi besian gabamut nak ke brio ki badan ke jing start pertai nak ke kita ke brio ki badan ke jing sian ke bakin cap pertai. Ukram da penpau kita ke start pertai. Henry ula penpau ia ki haki konlong. Fi ikataga ketian kadega badun kamba. Ue u khonlong. U khonlong lani u khonlong ba omangi. Uday u badang sukha. But uta u balakha. Wat lada udang khonlong. Uday banyo jinghikai. Nagito ki ba pek bat ki ba basayo.
Kani gede ba mayan ka ba Jisu kren. Fi yaki bala buri da play. Da yaki bala buri da play. Kibadana o Jisu Khrist. Finumla ban snotro daga jing start jonga kre jofi. Daga jing champagne brio jofi. Snowsen yegane la nga kren bet ngan kren kham yegane. Ka snow palat yaki bobon ki brio habanga pet. Baki atem ban snotro yaki bakin chamen sim. Kham tam ban snotro yo Jisu Khrist. Tang daga jing mut jonki ba daga jing la brio jonki. Finumla ban poi shanuru pin snotro igata. Nama ban snotro yo Jisu Khrist kadan kam ga jing pen pao. But unum pen pao haki brio ki ba start pertai. Un pen pao ye kani haki bala khapat. Haki klung. Abau ong ki konlung gamot ki bala ka segi hima ko jong blay. Ki bala itho ba yo no hikai. Kamot kibala da ma yo Jisu Khrist. Kibala da yo priang ye ke jing panem ga shisha. Kita kide kibala ka ki khonlong hage hima ga jong blay. But u blay u Jisu u aingo yo kupa. Ba u buri nagi basian ba nagi start. But u kwa ban penpao hage khonlong. Kamot kita kibala ka sin. Kibala yo mat ye ga jing ka kabanaw man si ko. Fi dengan takdaw sa ang fi ito bahayo no hikai. Pag uang kumno khat ka ba arbon rio. Shisha ko pa na ba kumta kala ibit al kamat chame. Shisha ko pa na ba kumta kala ibit haki kamat chame. Ka ibit man layo. Ka ibit ang Jisu ang baki aka baro la ay hanga na ukupa changa. Ndan uba ito iyo kon haretang kupa. Ndan ro ba ito yo kon haretang kupa. Limne ba ito yo kupa haretang kon. Maruta how about tau kon uman man penpao yo. Fika nega ketien gede ndan ba ito yo Jisu Khrist. De tau kupa jang ubabale. Ba ndan ba ito ro yo kon de tang yo ta habau blay uman man penpao. Ang kwa bapin tip ini ketin ito. U Jisu udah ito yo kupa. U kupa u ito yo Jesus Christ kumukon. But u kon u kwa ye kito kiba u kwa ban penpao. Baki day ban day ki kon try kicho. Nagadaw kini ba ang uta but uta how about tau kon uman ban penpao. Yo. Dwai ba man taga sni ba pinumyo jingpen powder ga kle pinumyo jingpen powder ga jing sian jofi pinumyo jingpen powder na pipuli do na pat ga kle do pinumyo ye ga revelation na ne ga insight ye ga jingpen powder ga jing to pow pinumyo setia daga jingmut breo de tang kita kibau play u iman ban pen pow bergetaga kren ye ki breo kibala klalong ki khon ki joblay kibala da ito baha yo no hikai. Fi ngan keren ni gani kham baha gani ka buat. Mavindup school to. Fi kani ka problem ta. Kani ka problem kani ka jing kani ka jing wit kani ka jing ngan bo da ka kati. Kani ka big problem la da bo da ka kati in English. Kabala penwit iya ka ba kan jaman sim iya ka ike ka bandai na Jesus Christ. Je kijkt meteen naar himau play, je kijkt meteen no play. Bala wanra las dangban hikai ka da ka eke bakan chapate. Kata ka dega big problem ka dega jinkai ka bakla ka shakli tam ka jamanta ka bala nala deb ikai ka ne gis. Fi nda habau brio u perchang ban slotho ye ki eke bedegi jong Jesus Christ ban yo jinkai. Nakataga jingsta jonki eki balang haga pertai. Miss iya kata originality kepada Jesus Christ. Nakataga daw nga try bagani ka jingi kai jonga kanya rap if you been so to. Ba kani ka bang krena ne.
nginum pat pen fi Hikai kumno Jisu Hikai ndre ngakwa non ra shai kane ba u Jisu ukwa ban Hikai ke priya abu ong Hikai nanga u ong shuai kane kite wang yini kite saba na fi wan changa fi baro iba thai iba kiya ga jik tingana iba jat hai de fi te ne kite ba wan changa ga itu inga sheminga mat inga ong twa lada fi klempat sheminga pinumpat yo jing Hikai nanga naman kabaning kong ubriyo uba sheminga ong Jisu unyo ga ba jat hai hagaman sim unyo ga ba jat hai but uba sheminga jing jat hai ko do Jesus Christ u shamru yo man sim ko joblay ka jing pen sle kam dan jing day bat ka no ka bam jat hai nganda kran bahai bata fi puli yang ni fi la bo Jisu wana nga fi bro ba thai ba ki aga jing ngala de Hikai ni la bon sin ngam tip ka rung ne em shigibril to magan kran be um taksi fi ka ni ka ktien ka dei ga ba jilio adu ka tata ka ba krao ka bo Jisu kran ni mdi bu kuran ni gani ka ba red ka ba binju ong wana nga bi baro ba thai ba ki aga jing ngan ai ga ba jada ni pi kat no bi pri ka wan ju Jisu ki klam shem jing jada Piti balay, kadao ka kaday mangi klems no to igane. Fikani ka jing jat hai, ngan kira na fikan ya. Kani ka jing jat hai, kabaw Jisu turuan. Uklem ong one show, uklem ong one show blay ukpa. Uklem ong one show man sim ukoy. Uklem ong ta. Uong one shana show Jisu. Pinshem ka ba jat hai. Fikir ka soong fi baga nega nega bujuli na mabalay. Ya ka jing jat hai. Pimiyo atin na inay. Fiyo atang no Jesus Christ. Nakata daw lada pipet ba iga nega katin jat hai. Ublay ula bolo pa kum ka simbal. Nado Genesis. Basta dyan kibri ko biya khuning biya kasayat iga ni hado man taba ki ong hindi ban siyang sngi hag sngi ka ban yaw bangin yaw ka jing jat hai. Fi ublay utaw yaw ka patay gindri sngi bang sngi ban yaw usyong ta. Hadu upol jong Moses ro udang bu igisni banyaw ban syong tai. Fi ni perkhat bang iyo jat hai na kata gisni ban syong tai. Ngim sim snotho ba u blay habo bu igisni banyaw u theo ye ga res u kreni ga res ye ga jing jat hai. Habo bu biang gisni banyaw ga pol jong hukum u kreni ga res bagin yo ga jing jat hai. Fi nda wanu u Jisu south pas mem ga dan ga jing snap jar. Kabaw blay kremle ye nama balay ka kasni ka jing jat hai kamu anshu agibrio kila ikhun blay sam dan majat hai but the one Jisu shigani ga patay one da ni ga khat wong one hanga piparo ki batai ngan ai ka bajat hai ukhram ong da ga bishong ga sni banyo pidio ga bajat hai wong one shanga finio ga jing jat hai fitip u Jisu uday ka complete rest ka jing jat hai kabalong pura kabajanay kawan tangaw Jesus Christ. But na piyo yung jinta tad kaday da kapapida ito siya yo Jesus Christ. Kapapida siyam pida mat yung taga jingit kito blay. But pida yo yung jinta tad. But na piyo yung jinta tad kito Jesus Christ. Da yo bahay yung kitin mga kren. Na pila siyam Jisu. Pila ito bahay yo Jisu. Pinsyam kabajat hai. But nda fi itro yo Jesus Christ. Nda kaladan ka jing jat hai. Finyo iya gani ga way snap ha. Fidon jing day bat ka jing pen sle. Balay bitim namar ka jing jat hai ka bashisha. Kada ka jing ay ga jaw blay. Fi abo Jisu ang wan changa ngan ay fi ga jat hai kamat ngan ay happy ya ka jing ay ga badakat ka jing ay. Fi nda wan ka jing ay. Nilait naga badan juga hukum, nilait naga badan juga jing persang ban le, naga borbrio ke jingi, ban pen biang ini baru blay, nilait naga naga jingkit ke bukia, niyo ega jingjat hai, day bangi Samuel Jesus Christ, oba ay ni ega jingay, naga jingyap ke jao Jesus Christ.
But hanta pin snow to, bala da pikin ria shabar now Jesus Christ. La da pim snow to ega jing ay. Film dan jing a day ega jing pen sla. Nganda keren ni gini kalong ke jingmen toy ke bekraba. Fi day hangi ngan peni fi man ngalakut ke por hangi ngan peni fi kendiat ini ke por ngan simptom kendiat ini. Fi uang ku beli uang tunggal lenga fi baru betai berbakia ke jikit ngan ai ke bejat ai. Sini ke lengkor jonga fi wat lek pat ringlin kor na da fi krempat itu yo no ikai. Wat lek pat sini ke lengkor nama pinung syam jingjak hai. Bun ba te balet chigalin kor kami ko ba yo Jisu. Bun ba balet chigalin kaman ring igalin kor gani ko ba ong shim igalin kor ko wanra aga dur ko jong ti nong rep mendai ki ba don kam igalin kor bakin ring kat ba masi ya ka ba lor igalin ka wong wat shim igalin kor jong ko jing trai kamu play la da biklem pat shim igalin jing jalai. Tagana mo sabu ini kekien ito ba yo nong ikai. Wong ni shimi galin ko jonga fi kai lu na bang ho balu lu berit na do pin sham ko bajja hai hai ke min sim jong unu ben o ngi ki wong na bagalin ko jonga lang ko bajja ko jin ki jonga lang ko sting manu fi mun ta fi de pet ki bri tre kam ble bi yo ani ka complete de so mo de be ani na do ngak kit ki kam ble de ga snow shaba ka kam de fi so ani de snow kan jam sim bai ki ta hare fi tip la da fi klem yo jing kai no to ai pino mi jing ja thai de tang la da fi yo hikai no Jesus Christ pino ego ba ja thai ngai yin si ba tang ben ni jing kai de go so to not ni jing kai ba ngai ngan kam ni kai ba ai ni ba pin shai trying na ai look chimi go buram ba me hikai ni ki ba ri mem jalo pen pao you start ba go sen remla pen pao ki ta ki kholo ba kila shame ki jing ja thai ngai kini ki snap in a try di ko kin shai ni ki jing kai ngai look chimi go buram ka kuteng go Jisu mi dwai amen bad amen. Dublin kul khui pi ko blech